radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abanyarwanda baba muri Zambia bagiye kubona ubwenegihugu nyuma y'umwanzuro w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga ukuraho inzitizi z'ingenzi mu mategeko yabuzaga impunzi n'abana babo kubona ubwenegihugu. Ndetse navuga impunzi muri rusange ntabwo ari umwihariko w'impunzi z'abanyarwanda gusa, kuko iki gihugu gicumbikiye impunzi zituruka mu bihugu byinshi cyane bya Afurika ndetse no hanze ya Afurika. Cedric Habimana, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyarwanda bahoze n'abakiri impunzi batuye muri Zambia. Muri Uganda abantu barenga 230 b'abanyamahanga batawe muri yombi mu gikorwa cyo kurwanya abinjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Politiki ya Uganda yo kwemera abantu bose kuva ku isi hose bashaka ubuhungiro kuza muri iki gihugu yaba ibifitemo uruhare ukurikije nka twabasesenguzi uko tubibona. Ignatius Bahizi, umusheshenguzi wa radio Agasaro Kaburaga. Leta zunze ubumwe z'Abarabu zatangaje ko zivuye mu muryango wa OPEP, igikorwa gishobora guhungabanya isoko rya peteroli ku isi, bikaba bibaye mu gihe ibibazo by'intambara ifitanye isano na Iran bikomeje kuzamura ibiciro by'ingufu no guhungabanya ubukungu bw'isi. Ikaze mu makuru y'Agasaro Kaburaga. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugizwe na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Abayobozi ba Uganda batangaje ko bamaze gufata abantu barenga 230 b'abanyamahanga mu gikorwa cyo kurwanya abinjira mu gihugu mu buryo butemewe gifitanye isano n'icuruzwa ry'abantu n'ubutekamutwe bukorerwa kuri internet. Ibikorwa byatangiye kuri uyu wa mbere byibanze ku banya-Nigeria bari mu majyaruguru y'igihugu ndetse n'itsinda ry'abandi banyamahanga bari batuye hamwe i Kampala. Abafashwe baturuka mu bihugu byinshi byo muri Afurika na Aziya, bigaragaza uburemere bw'iki kibazo cyambukiranya imipaka. Muri Madagascar ho iki gihugu kirukanye umudiplomate w'Ubufaransa kimushinja kugira uruhare mu bikorwa byo guhungabanya umutekano wacyo. Ambasaderi w'Ubufaransa Arnaud Giroir yahamagajwe mbere y'uko umwe mu bakozi ba ambasade atangazwa nk'udakenewe mu gihugu. Ibi bibaye mu gihe Madagascar iri mu bibazo bya politiki n'imyigaragambyo mu murwa mukuru w'icyo gihugu Antananarivo, aho abaturage bashinja ubuyobozi kudindiza impinduka no kurwanya ruswa. Ghana yo yikuye mu biganiro byari bigamije kubona inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irenga miliyoni 100 z'amadolari. Amakuru avuga ko ibiganiro byahagaze nyuma y'uko Amerika isabye kugera ku makuru bwite y'abaturage, Ghana ikabyanga. Abari hafi y'ibiganiro bavuga ko uruhande rwa Amerika rwahise rugaragaza igitutu gikomeye, bikaba bizamuye impaka ku bwigenge bw'amakuru n'imikoranire mpuzamahanga. Naho Uburusiya bwo bwatangaje ko bushaka ko Mali igarukana amahoro n'umutekano vuba nyuma y'ibitero byiyongereye by'imitwe yitwaje intwaro. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Kremlin bivuga ko ari ingenzi ko igihugu gisubira mu ituze, ariko ntibyatangaje niba ingabo z'iki gihugu ziri ku butaka bwa Mali zihagije. Ibibaye nyuma y'uko ingabo zishyigikiwe n'Uburusiya zivuye mu mujyi wa Kidal nyuma y'ibitero bikomeye byabaye mu mpera z'icyumweru. Umugabo ukekwaho gushaka kwica Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashyikirijwe urukiko aho ashobora gukatirwa igifungo cya burundu. Cole Thomas Allen w'imyaka 31 yagejejwe imbere y'urukiko i Washington nyuma y'igitero cyabaye mu birori byari byitabiriwe n'abanyapolitiki n'abanyamakuru. Iperereza rirakomeje kugira ngo hamenyekane impamvu nyayo y'iki gikorwa. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zo zatangaje ko zivuye mu muryango wa OPEC na OPEC Plus, igikorwa gishobora guhungabanya isoko rya peteroli ku isi. Ibi bibaye mu gihe ibibazo by'intambara ifitanye isano na Iran bikomeje kuzamura ibiciro by'ingufu no guhungabanya ubukungu bw'isi. Hagati aho Amerika ivuga ko Perezida Donald Trump atanyuzwe n'icyifuzo cya Iran cyo gukemura amakimbirane, bigabanya icyizere cy'uko ikibazo cyakemuka vuba. Urakoze Temistokle Mutijima. Amakuru mushobora gukurikira ku mbuga za YouTube na WhatsApp @Agasaro Kaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu @agasaro-network.com. Agasaro Kaburaga.
nabibabwiraga mu ngingo nkuru, urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri Zambia rwafashe icyemezo gikomeye gikuraho inzitizi y'ingenzi mu mategeko, inzitizi yabuzaga impunzi n'abana babo kubona ubwenegihugu ku bihumbi by'impunzi z'abanyarwanda abenshi bavukiye kandi bagakurira muri Zambia. Ibi bishobora kuba intangiriro y'impinduka ikomeye mu buzima bwabo, ariko haracyari ibibazo bijyanye n'uko iki cyemezo kizashyirwa mu bikorwa, politiki n'ibizakurikiraho. Ndi kumwe na Cedric Habimana uyobora ishyirahamwe ry'impunzi z'abanyarwanda muri Zambia. Nguhaye ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze bwana Venuste kumpa aka kanya ko kuganira nawe kuri radio yanyu. None tubwire, ishyirahamwe uyobora ryakire neza iki cyemezo cy'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri Zambia. Mbese niki iki cyemezo gihindura ku banyarwanda bavukiye muri Zambia? Bwana Venuste, iki cyemezo ni intambwe ikomeye cyane mu buryo bwo gusigasira uburenganzira bw'impunzi, ndetse navuga impunzi muri rusange. Ntabwo ari umwihariko w'impunzi z'abanyarwanda gusa, kuko iki gihugu gicumbikiye impunzi zituruka mu bihugu byinshi cyane bya Afurika ndetse no hanze ya Afurika. Noneho uko byari bimeze, hari itegeko nshinga ubwaryo ryasobanuraga uburyo abaturage bacumbitse muri iki gihugu baturutse mu bindi bihugu bashoboraga kuba basaba ubwenegihugu. Noneho hakaba n'irindi tegeko ryatowe n'inteko ishinga amategeko, ari naryo serivisi zishinzwe abinjira n'abasohoka muri iki gihugu zizwi nka immigration ryagenderagaho, rikontorora uburyo abantu bakomoka hanze ya Zambia bagombye kubaho muri iki gihugu. Rikaba ryo ryarasabaga ko abo baturage kugira ngo bazageraho bemererwa kuba basaba ubwenegihugu bakagombye kuba batuye muri Zambia, ariko bafite icyangombwa cyo gutura muri iki gihugu bita permanent residence. Icyo cyangombwa rero kikaba cyarasabwaga umuntu uturuka hanze ya Zambia amaze imyaka 10, ariko byumvikana ko yakagombye kuba afite ibindi bintu akora kandi yabiherewe ibyangombwa by'iyo mirimo akora. Ibyo rero byasaga nkaho bigoye ku mpunzi, kuko impunzi amategeko azigenga hano ntabwo yashoboraga kuba yabaha amahirwe yo kuhabwa icyo cyangombwa bita permanent residence, kabone n'ubwo batangaga ibyangombwa bindi by'indi mirimo isanzwe nk'uko abandi banyamahanga babibona. Kugira ngo baguhe permanent residence byasabaga ko ugomba kuba ufite igipapuro cy'abagenderaho mu mahanga, kiriya bita pasiporo y'igihugu cyawe ukomokamo. Kuba urukiko rurinda itegeko nshinga rwavanyeho icyo gihato, bivuze noneho ko impunzi zagira uburenganzira bwo gusaba ubwenegihugu bishingiye ku gihe bamaze batuye muri iki gihugu. Abarebwa na kino cyemezo bakeneye ubwenegihugu muri uwo muryango w'abanyarwanda bari muri Zambia barangana iki? Urebye mu buryo bw'amategeko bibarwa ko hari impunzi z'abanyarwanda cyangwa se zikomoka mu Banyarwanda zikomoka mu Rwanda zigera mu 4,400. Ubwo rero urebye ukurikije igihe abo bantu baziye muri iki gihugu, ni ukuvuga ngo abantu bose batuye muri iki gihugu mu gihe nibura kitari munsi y'imyaka 10 barebwa n'uwo mwanzuro w'urukiko. Noneho hakiyongeraho umwihariko w'abana bavukiye muri iki gihugu bakaba baragejeje ku myaka 18 ifatwa nk'ahari imyaka y'ubukure, nabo barebwa n'icyo cyemezo kuko bazaba bemerewe uburenganzira bwo kuba basaba ubwenegihugu. Ni gutyo muri rusange umuntu yavuga icyo cyemezo gisa naho gisobanura ku bantu batuye muri iki gihugu nk'impunzi. Iki cyemezo ni icyemezo gikomeye cyane cyane ku bana bavukiye muri Zambia nk'uko ubivuga, bakomoka ku banyarwanda, ku mpunzi z'abanyarwanda. Mbese iki cyemezo murakibona nk'icyemezo kije gupfundikira kurangiza ikibazo cy'abo bana batashoboraga no kubona umunani muri icyo gihugu?
urebye niko bimeze kuko ibibazo byo gutanga ibyangombwa ku mpunzi byakomeze gusa naho bigorana, na cyane cyane aho impunzi z'abanyarwanda muri rusange zakorerwagaho ubuhungiro, niho navuga ibibazo byarushijeho kuba ibikomeye. Ariko kubera yuko leta ya Zambia muri kamere yayo igendera ku mahame ya demokarasi, ntabwo byabaye ikibazo cyane kuko yabayeho igihe cyose itega amatwi abandi bantu b'abaaktiviste b'abahirimbanyi babona ibibazo by'impunzi bakabona uko biteye, bakinginga bati nyabona hagombye kubaho uburyo bwo kwitaho kuri aba bantu gusumbya uko babyihorera ngo biterere iyo ngiyo gusa. Ni muri urwo rwego rero navuga ko habayeho ubushake bwo kugira ngo leta ishakishe uburyo yakorohereza ubuzima bw'abantu byagaragaraga ko bari mu buzima bugoranye kubera icyo kibazo cy'ibyangombwa. Abana b'Abanyarwanda uyu mwaka bahuriranye na kino cyemezo buzuza imyaka 18 bakiriye bate iki cyemezo? Ni ukuvuga ko bazaba mu ba mbere bazahabwa ubwenegihugu. Urwo rubyiruko kandi urebye mu by'ukuri ari na rwinshi cyane rwishimiye imyanzuro y'urwo rukiko, ariko kandi nyine kuba urukiko rwanzuye gutyo ni ikintu kimwe. Icyo rutegereje ni ukureba uburyo abagomba gushyira mu ngiro imyanzuro y'urwo rukiko bazabyitwaramo, ariko kandi nyine bategerejanye amashyushyu menshi, kandi koko barabishaka ngo yaba yabikunze n'ejo bibe bishoboka babe babisaba, kubera yuko bamaze kwiyubaka, bamaze kumenyera muri iki gihugu, bamaze gufata imico, ururimi, uburere. Urumva ko ni nk'ahari abaturage nk'abandi bose, uretse icyo kibazo cyarimo hagati nyine cy'ibyangombwa. Hari umushinga w'itegeko wigeze kugera mu nteko nshingamategeko ariko ntiwatorwa. Mbese mwaba mutekereza ko hashobora kuzaboneka abanyapolitiki bamwe basa naho iri tegeko bataryakira neza igihe bazaba batangiye kwiga uburyo ryashyirwa mu bikorwa mu nteko nshingamategeko? Ibyo ntibyabura kubyibaza, na cyane ko n'icyo gihe izo mpaka zagirwagaho mu nteko ishinga amategeko hari impande ebyiri, niko umuntu yabivuga, abumva itegeko ryagombye guhinduka n'abumva ko ritagomba guhinduka. Ibyo ni ibisanzwe, ariko kandi igiteye icyizere kurusha ni uko kubera ko urukiko rushinzwe kurira itegeko nshinga rwanzuye kuriya, twitekereza ko bizatuma n'abo banyapolitike barushaho kumva yuko bagomba kubahiriza imyanzuro y'urukiko, na cyane cyane nk'uko nabivuze kare, kubera ko iki gihugu ari igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi kandi bashishikaza ubwigenge bw'inzego zitandukanye z'ubuyobozi. Ubwo rero dukeka ko bitazagorana kugira ngo babyumve hanyuma babishyire mu ngiro. Agasaro Kaburaga. Ubuyobozi bwakunze kugaragaza ko bufite impungenge z'umutekano w'igihugu mu gihe iki kibazo kigwaga. Mbese musubiza iki ku bavuga yuko uku gufungurira abanyamahanga kugera ku bwenegihugu bwa Zambia bishobora guteza umutekano muke? Ibyo Venus ubajije nibyo byabayeho igihe kinini, ariko kandi nyine ni nayo mpamvu abahirimbanyi byabaye ngombwa ko banyura mu nzira yo mu nkiko, kubera yuko bashoboraga kubona ibimenyetso shingiro kandi bifatika bigaragaza ko izo mpungenge abanyapolitike bagira zishobora kuba zitanariho, na cyane cyane ko kugira ngo umuntu ahabwe stati y'ubuhungiro haba hari komite, iyo bita komite eligibility committee, igizwe n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'igihugu, harimo abashinzwe umutekano, harimo abashinzwe ububanyi n'amahanga, mbese amakomite yose arebana n'ubuzima bw'igihugu aba afite abayahagarariye muri izo komite. Ubwo rero abo bahirimbanyi bo muri urwo rubanza baravugaga bati none se niba izo komite zicara zigasanga uwo muntu akwiriye guhabwa ubuhungiro zishingiye yuko uwo muntu nta bindi bintu by'inzitizi bimuriho, ni gute nyuma y'imyaka 30 aba muri iki gihugu kandi nta handi hantu byigeze byandikwa ko yigeze yisanga ari mu bibazo bibangamiye umutekano w'igihugu yahinduka ikibazo cyabangamira umutekano w'igihugu uyu munsi? Bityo rero bituma urukiko narwo rwemeranya nawe ruvuga ruti ibyo aribyo byose ibyo ntabwo byagombye kuba imbogamizi, kubera yuko aba bantu babaye hano igihe kinini cyane, bashobora kumenywa uburyo babayeho n'ibyo bakora. Niba nta kintu na kimwe kigeze kivugwa ku muntu uwo ari we wese
uri gusaba ubwo bwenegihugu cy'uko yaba abangamiye umutekano w'igihugu ntabwo babona impamvu zatuma leta itacyakira. Iki cyemezo kirashimangira ko umunyafurika yagombye kwisanga iwaba hariho hose ku mugabane wa Afurika, nk'uko nyakwigendera wahoze ari perezida wa Zambia Kenneth Kaunda nawe yabyifuzaga kandi yabiharaniraga. Mbese iki cyemezo ntabwo gishobora kuba kigaragaza ko Zambia igenda iba igihugu giha abakigezemo kuhatura ku buryo buhoraho, ndetse cyane cyane ku mpunzi z'abanyarwanda, mu gihe bamwe bavuga yuko impunzi zagombye gusubira iwabo. Urabona Veniste, umubyeyi Kenneth Kaunda ufatwa nk'aho ari we washinze iki gihugu, watumye kibaho, yari afite ibyiyumviro bya politike bishingiye muri filozofi bita humanism, ni ukuvuga ubumuntu. Iyo principe y'ubumuntu rero navuga yuko ari umurage iki gihugu cyatsigiwe n'ubuyobozi bwagiye bukurikirana bufashe mu gituza cyabwo, ndetse bukigishwa n'abaturage b'igihugu ku buryo usanga ibyo batekereza gukora byose bagaruka kuri cya kindi cy'ubumuntu, bakavuga ati icyo ntakwifuza ko umuntu ankorera nanjye sinagikorera mugenzi wanjye. Ibyo rero byatumye n'uburyo bakiramo abandi bantu babagenderera baturutse mu bindi bihugu bagenda barushaho gukoresha izo principe z'ubumuntu mu buryo bababanira n'ama serivisi babaha. Kereka wenda wakwisanga koko mu by'ukuri abangamiye inyungu zabo cyangwa umutekano wabo, uwo ngo niwe bacukubiri. Ubwo rero ngendeye kuri uwo mujyo wabo navuga yuko iki gihugu ari intangarugero mu buryo ibihugu byose byo ku mugabane wa Afurika byagombye gufata bimukira baturuka mu bindi bihugu, ndetse n'ababa barabijemo nk'impunzi, kuko impunzi nta kindi cyazitandukanya n'abandi baturage uretse nyine uburyo baba barajemo, kandi nabo batagizemo uruhare, batigeze batera ngo bibaturukeho. Ubwo rero navuga nti amaherezo cyangwa se ahejo hazaza h'impunzi n'abandi banyamahanga bose muri iki gihugu cya Zambia nta mpamvu umuntu atakwizera yuko ari heza cyane. Mu itangazo washyize ahagaragara uyu munsi uravuga yuko impunzi z'abanyarwanda ziyemeje gutanga umuganda wo kubaka Zambia, wo guteza imbere, wo kugira uruhare mu iterambere rya Zambia. Mbese uko kwiyemeza ibyo kurasobanura iki? Urashaka kwiyemeza gukora akazi, gushora imari, gutanga imisoro, n'ibiki mwiyemeza? Mu by'ukuri bwana Veniste, impunzi muri rusange ndetse by'umwihariko z'abanyarwanda aho zigeze usanga ari abantu b'abakozi, barakora cyane rwose imirimo yo kwiteza imbere, kandi ugasanga iyo mirimo yigirira n'inyungu abaturage b'ibihugu babakiriye. Ubwo rero urebye uko basanzwe bakora, ubundi habagamo izo nzitizi ziturutse ku buryo bwo guhabwamo ibyangombwa bituma bakora bisanzuye, ariko noneho ubwo izo nzitizi zisa naho zivanyweho, bishatse kuvuga yuko noneho bazarushaho gukora cyane bakabyazwa umusaruro munini. Ntashidikanya ko uzarushaho guteza imbere iki gihugu n'abaturage babacumbikiye. Ubwo rero navuga nti ni nk'akantu kaje ari nk'agahimbaza musiki katera izo mpunzi kurushaho kwitanga mu mikorere yazo, ari abakora imirimo itandukanye y'ubucuruzi. Ubwo bucuruzi ibyo ari byo byose butanga imisoro, ubwo bucuruzi bugatanga serivisi ku baturage, ari abakora mu mirimo professioneri bazarushaho kwitanga, ndetse urebye n'abandi navuga nti bakora utundi tuntu twato twose ariko twagombaga kuganisha mu cyerekezo cy'uko bagaragaza akamaro bafitiye abaturage babacumbikiye, bazarushaho kubikora kuko bazaba bafite ikibatera akanyamurava. Cedric Habimana uyobora ishyirahamwe ry'abahoze ari impunzi n'abakiri impunzi bakomoka mu Rwanda batuye muri Zambia, ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze bwana Veniste namwe kuba mumpaye akanya ko kugira ngo mbasangize ibindi ku mutima bijyanye n'iki cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'inteko nshingano muri Zambia. Agasaro Kaburaga.
mukomeje kumva radiyo wa Gasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Uganda abantu barenga 230 b'abanyamahanga batawe muri yombi mu gikorwa cyo kurwanya abinjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, igikorwa gifitanye isano n'ikorwa ry'icuruzwa ry'abantu n'ubutekamutwe kuri murandasi. Abafashwe baturuka mu bihugu byinshi byo muri Afurika na Aziya. Ku murongo wa telefone i Kampala ndi kumwe n'umuseshenguzi wa radiyo Gasaro Kaburaga Ignatius Bahizi wiriweho. Mwiwe neza bwana Venuse. None iki gikorwa cyo gufata abanyamahanga kigamije iki, cyatewe n'iki magingo aya? Uko abayobozi bo muri minisiteri ishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu bavuga, ni igikorwa kigamije kubungabunga umutekano w'igihugu, kuko mu gihe hakomeje kuba abanyamahanga benshi batazwi badafite ibyangombwa mu gihugu ngo bishobora guhungabanya umutekano, dore ko na bimwe mu byo bashinjwa ari gukora ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano, nko kugingirira impapuro z'inzira, gukora ibintu nyine byo kwibisha bakoresheje mudasobwa cyangwa ikoranabuhanga, ndetse no gukora akazi katazwi. Bivuze ko abo bantu bashobora kubangamira umutekano w'igihugu, na cyane yuko badafite benshi ngo badafite ibyangombwa byabemereye kwinjira mu gihugu. None ko binjira mu gihugu badafite ibyangombwa, banyurahe? Babiterwa n'iki? Politiki ya Uganda yo kwakira impunzi hari uruhare yabifite mu gutuma hinjira abantu benshi batazwi? Nk'uko ubivuze, politiki ya Uganda yo kwemera abantu bose kuva ku isi hose bashaka ubuhungiro kuza muri iki gihugu yaba ibifitemo uruhare ukurikije nka twabasesenguza uko tubibona, kuko hari itegeko rivuga ko Uganda yakira impunzi zose umuntu ushaka ubuhungiro, ariko kandi hakaba hari ikibazo cy'uko amategeko agenga impunzi atubahirizwa cyane kandi n'ubuyobozi ntibuyiteho, bityo abantu nk'abo bagakoresha ayo mahirwe kwinjira mu gihugu bakiye mu mipaka migari, bamwe badakiye ku kibuga cy'indege, bakiye mu nzira zitandukanye bakinjira mu gihugu. Bamwe babafata bakavuga ko baje gusaba ubuhungiro cyangwa se bakavuga ko ari impunzi, abandi ugasanga barinjiriye ku mpapuro zidasobanutse z'ibigingirire, bamwe badafite n'ibyangombwa. Nk'abafashwe bose nta n'umwe wari ufite pasiporo, ariko bavuga ko ngo pasiporo zabo zifitwe n'ubakuriye, kuko bafatiwe mu nzu ahantu bari bakodesheje, bafitemo na resitora, bafitemo uburaro, bafitemo ibikorwa byose, bafite za mudasobwa nyinshi n'amatelefone. Mu byo abashinzwe umutekano bagenzuye basanze ko ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga babikoresha gukorera ubugizi bwa nabi nyine bukoreshejwe n'ikoranabuhanga. Mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika bikunda kwakira impunzi nka Afurika y'Epfo, hari igihe usanga abaturage barwana n'abimukira cyangwa se n'abasaba ubuhungiro bavuga yuko babatwara akazi. Mbese aho ngaho muri Uganda hari umwuka mubi ujya ugaragara hagati y'abaturage n'abo bimukira baza kuhakorera? Mbere na mbere twibuke ko Uganda aricyo gihugu cya mbere muri Afurika kwakira impunzi, kanaba n'igihugu cya kabiri ku isi hose cyakira impunzi nyinshi cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo izo mpunzi zose zinyanyagiye hirya no hino mu gihugu cya Uganda. Amategeko ya Uganda avuga ko impunzi zigomba kuba mu nkambi, ariko izishoboye zinashobora gukora ubucuruzi cyangwa gushaka akazi, zishobora kuba gutura aho zishaka hose mu gihugu, ariko zibimenyesheje abashinzwe impunzi. Mu mujyi wa Kampala bavuga ko abenshi muri abo ngabo batura aho bishakiye arimo bari, cyane cyane aba Eritrea, abatuba muri Somalia, muri Ethiopia, muri Pakistan n'ahandi henshi. Rero akaba kuko nyine nk'amujyi wa Kampala ari ahantu usanga abantu benshi badafite akazi n'ibindi, harimo ubukumvikana guke hagati y'abaturage n'impunzi, ariko ntabwo byari byajya ku rwego rwa Afurika y'Epfo rwo gutera abo bantu cyangwa kubagabaho ibitero cyangwa kubagira nabi. Uretse nyine abantu barabivuga, ugashaka ku mbuga nkoranyambaga bitotomba bavuga ko abanyamahanga batwaye akazi, bamwe bakaza bayita abashoramari, ugasanga barimo gukora ubuzi buciriritse, bafite ubuduka buto buto, bacuruza ibintu ku muhanda, kandi ari abantu bitwa ngo n'abanyamahanga baje gushora imari. So akaba cyo gitera impungenge mu baturage,
bikaba bigaragara no mu butegetsi bakabivugaho, ariko kuri urwo rwego ugasanga ngo harashize igihe bafata bamwe mu bantu nk'abo. Ntabwo ari ubu gusa, abasanga bari badafite ibyangombwa bagasubizwa inyuma, ariko numva ubu ngubu hari ariho bakoze operation igaragara yafatiwemo abantu benshi cyane. Uganda nk'igihugu kiyemeje gufungura imiryango kugira ngo cyakire abimukira n'impunzi. Umuntu winjiye muri Uganda adafite ibyangombwa cyangwa se azanywe no kwaka ubuhungiro, iyo ageze ku kibuga cy'indege hari ibiro ahasanga bimwakira binamwereka aho agomba kujya. Na mbere amategeko agenga impunzi muri Uganda yanditswe hose, no ku mbuga nkoranyambaga bayabona. Abantu benshi baturuka hanze baba bayasomye, kandi haba hariho ahantu umuntu ushaka ubuhungiro ashobora kuza akitura agahita ajya, ndetse ashobora no kubiga ku kibuga cy'indege akabwira abashinzwe umutekano bari ko akeneye ubuhungiro. Ubwo abo bantu baba bafite aho bamugeza kugira ngo bamusuzume barebe ko nyine ubuhungiro babukwiye akabuhabwa. Ariko hari benshi baza bavuga ko baje gusaba ubuhungiro bakitura hariya aho kuba bishinzwe inshuro ya mbere bakiyandikisha, ariko ntibagaruke kugira ngo bakurikirane babone ibyangombwa bikwiye, hanyuma bakaburira mu gihugu. Ugasanga nibo bakora ubuzi hirya no hino, ubundi bari bafite abantu bazi babahamagaye. Ubwo rero benshi muri abo baba badafite ibyangombwa, akaba ari bo bakurikiranwa bagafatwa. Ariko mu mategeko bizwi ko uyo uri impunzi cyangwa ushaka ubuhungiro ugomba kugira ahantu ukabusaba akabukwemerera, kandi waba utari impunzi nyine ubwo ukaza mu bundi buryo bwemewe n'amategeko, nyine ari iby'akazi ukabona ibyangombwa by'akazi, cyangwa uje gukora akazi runaka bikaba bizwi kugira ngo akore mu buryo budanyuranye n'amategeko. Muri aba bafashwe ndibwira ko hatafashwe ingaragu gusa, ko hashobora ko hafashwemo n'abafite imiryango, bafite abana, bafite abagore. Abangaba ni iki kibategereje? Bazirukanwa? Hari aho bazafungirwa? Bazakoreshwa iki? Ukurikije ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu, bavuga ko bagiye gusuzumwa buri umwe ku giti cye kureba urubanza ashinjwa, hanyuma agakurikiranwa n'amategeko ya Uganda agenga ibyo baba barenzeho, ndetse bamwe byaba ngombwa bakasubizwa mu bihugu baturutsemo. Ariko mu bafashwe benshi harimo abagabo n'abagore bakuru n'abasore n'inkumi baturuka mu bihugu bitandukanye, cyane cyane byo muri Aziya na bimwe byo muri Afurika nka Nigeria, Cameroon, Ghana n'ahandi. Ndetse harimo n'abava muri Canada n'Ubwongereza. So urumva ko ari uruvange rw'abantu bw'amahanga atandukanye, ariko abavuga ko bagiye gukurikiranwa n'amategeko ya Uganda ashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu agenga akazi karegwa abanyamahanga, kurwa n'abanyamahanga, bishingiye kuri buri muntu ku giti cye. Nk'umusesenguzi, iyo urebye iyi politiki y'igihugu cya Uganda yo gufungura imiryango kugira ngo hakirwe abimukira baturuka imihanda yose, mbese iyo urebye ubona iyi politiki yaramariye iki Uganda mu rwego rw'iterambere? Mbere na mbere Uganda ivuga ko ibikora atari kubera inyungu ibonamo, ahubwo kubera ko gukurikiza amategeko ya Uganda, abanya-Uganda bigeze kubaho impunzi mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Akaba rero iyo neza babonye icyo gihe nabo bayitura abandi. Ariko muri rusange hari impunzi nyinshi ziteje imbere Uganda, zikora akazi gateza imbere igihugu, ndetse hari n'izo mu nkambi zikora ubuhinzi bwinshi, ubucuruzi ushaga nko mu makambi za Nakivale, za Rwamwanja, za Cyakahumva. Impunzi zihinga ziyejeje, zifite zitunze ibintu byinshi, zitunze amakamyo ajyana ibintu mu masoko, ndetse zimwe no mu mijyi zigaha akazi abaturage ba Uganda. Kandi ahantu impunzi zituye henshi, nk'imiryango ishinzwe gutabara impunzi ifatanyije na leta bagiye bakora ibikorwa by'iterambere birimo nko kubaka amashuri, amavuriro, imihanda myiza. Ukabona ko ibyo byinshi hari aho byabaye mu byaro nk'aho mu biturage bitajega kuba, ariko bikaba byarabaye kubera nyine ahantu hari nkambi z'impunzi cyangwa hatuwe n'impunzi. Ubwo rero n'abaturage bakunguka
kuri ibyo bikorwa by'iterambere, kuri iyo mishinga y'iterambere itandukanye iba yarashinzwe kubera kubaho kw'impunzi. Ignatius Bahizi, umuseshenguzi wa radio Agasaro Kaburaga i Kampala, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane bwana Venuste. Mbere yo gusoza aya makuru kuri radio Agasaro Kaburaga, mbararikire ikiganiro gishya tugiye kujya tubagezaho buri munsi. Ikiganiro cyitwa abiyemeje kuvuga ukuri kuri kudeta yo mu mwaka w'1973. Ntimucikwe. Mwakoze kudutega amatwi kuri amakuru uyu munsi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: urya iby'ibwami arisha urutoki rumwe. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.